Ginagawa mo. Wow! 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 Mayong buntag kaninyong tanan. The BD here. So, karong buntagad kaduhang adlaw na mo dire, and then di day kaduhang adlaw. Basta buntag na. Before me mo out, ato may sa swimming pool. Ginagawa mo. Nya, dakong sugilanon di. Babe. Ito bang sa? Nanaw sa? Ay, ka-cute. Ah, magwapa. Kaswerte. Naswertian ako. Kay daraman akong mapangasawa. Rasya. Nag-blower pa siyang buhok. Ambot lang kaha, mabasa raman unta pod na siya. Ug mo na sugilanon nga wako kay Bao. Nag-blower siya siyang buhok, kaya asay pa dong swimming pool, maligo ra pod. Nag-blower pa ng buhok. Basa ako na ito na. Try na galing na. Bana mo? So, pinakanindot nga part is samtang nagkahigda ta diri, magpa-aircon sa kita. Nya, kunaon na to nga awawa ang wheel. Ah. Today. Tama. Wow, sexy ni Mrs. Hi, Fiancee. TikTok sa dali. TikTok sa. And you know the drill. Eventually. O mao to, mga tao, naabtan may kalas 8 tungod sa amuang Tito. Di ba? Naabtan may kalas 8. Tungod na siya. I wonder how. So mga taba daw na may kalas sa amuang pool. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Oh my God, huwag na. Di na. Mao na akong uyab. Di siya ganahan maligo kay kandingon. Dom, di, David? Dili, subarog na ko. Nga ato gani. Oh my God, my God, my God. Laom na, David. David, wala din ako katugod. Kaya na lagi na. So, update. Mag-usara ni ka oras dire. Nya, pag-abot na mo alas 8, kanay siya. Picture kung di siya. TikTok kung di siya. So, dapat, niyari tayo may mga ligo may alas 8. So, good. Dapat din, abot mo dire mga alas 7. Nag-tiktok naman sa sod. Nag-tiktok sa sod. Pag-abot dire. Sarabya, kama. Pag-abot na ako dire, nag-tiktok na sad ni. So, untay nga enjoy mo sa mga TikTok na to. Asa na magapadong? Sige magagalayo. So, naray tutorial si Judy. Tudloan mo niya unsaon paglangoy. Dapat mo langoy nga gwapa. So, unsaon paglangoy nga gwapa gihapon. Sige. Iwalik to. Atras. Ngaya, oh. Tungod to niya, langoy dire. Sige. Magigdugong. May gudog ka. Ginagawa mo. Everything I do is for your heart, baby. Yeah. Baby, don't you know I will want you. Every day I reach your baby. Yes, everybody. We are done in the pool. It was amazing pool. When we first came in, there were lots of people. No. Wrong. When we first came in, there were no people. But after a while, people started gathering. But then it was okay because it was not crowded. It was really good. I suggest you come here.
Isn't she beautiful? Isn't she beautiful? Where is the beautiful? Okay. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.